hari urubyiruko rwinshi rukeneye kuganirizwa, noneho ugasanga nk'abo ngabo ngiye tuba turi kumwe, hari igihe tugira gutya tugakora forum yo kugira ngo tuganire gusa, ukabona bagize umwanya mwiza wo kumeneka, kumva ko yirekuye. Wenda nk'urugero, hari uherutse kumbwira ati iyo ngeze muri iyi group yo tuganira numva nongeye kuba umwana. Ntabwo ari ukuba uruhinja, ariko yumva afite nka bwa burenganzira atabona ariko abonera aho ngaho. Bivuze ngo iki rero, ikibura ni urubyiruko kuganirizwa, hakaba ibiganiro byinshi bitari ukuvuga ku mafaranga gusa, kuba umuntu wuzuye mu buryo bw'amafaranga, ariko kandi bishingiye no ku marangamutima no ku buryo ubuzima bwawe bumeze n'ibindi n'ibindi. Urumva? So bivuze ngo kuganirizwa mu buryo butandukanye ni ikintu cy'ingenzi ku rubyiruko.